Merci. Gracias. Je commencerai par remercier Comenzaré agradeciendo le président al presidente Danilo Danilo Medina, pour cet accueil chaleureux por qu'il nous a la réservé recepción cálida à ma délégation et à moi. que ofreció a mi delegación y a mí mismo. Président, Señor presidente, c'est sûrement pas un hasard no es por que casualidad vous et moi que soyons usted aujourd'hui y à yo la tête nos encontramos d'Haïti et de la République dominicaine. dirigiendo Haití y la República Dominicana. No es por casualidad Que nous ayons hérité que hemos heredado problemas que se depuis remontan une centaine d'années. a cientos de años. À regarder votre disponibilité, votre Cuando engagement veo à su vouloir résoudre ces disponibilidad, problèmes, su compromiso para resolver esos à voir comment problemas, moi aussi je suis décidé cuando à les veo résoudre, como je veux yo voir también qu'aujourd'hui, estoy on a une grande decidido a opportunité. resolverlo, creo que tenemos una Sí, gran como je vous l'ai dit, oportunidad. à la réunion, je Como crois qu'on va les réussir. dije en esa reunión, creo que lo vamos a lograr. Félicitations pour votre engagement. Le felicito por su Je compromiso. tiens aussi à remercier Quiero también agradecer le président de l'Union européenne al pour presidente de la cette Unión Europea, el señor Van Rompuy, por sus iniciativas de haber organizado esa reunión D'ailleurs, sa tripartita présence en Haïti la semaine dernière y et sa también présence por su aujourd'hui presencia en Haití la semana pasada y por su presencia esta Esa semana voluntad. en Haití. Eso prueba su voluntad de reforzar la cooperación primero entre nuestros dos países y también entre nos pays et reforzar la l'Union européenne. cooperación entre nuestros dos países y la Unión Europea. Alors, pour dire quand même un mot en espagnol, Y président, para hablar ahora en Danilo, español, siempre es un placer estar en el hermano país. Haïti accueille favorablement cette coopération Haití tripartite acoge qui permet à la con fois mucho un développement placer socio-économique esa durable cooperación au que niveau de l'île promete un desarrollo económico permet y de social prévenir les duradero entre ambas islas y Haití que y la permite République evitar los dominicaine conflictos. Haití y la doivent República davantage Dominicana apprendre de deben l'expérience de aprender gestion más transfrontalière de la réussie de l'Union experiencia européenne. de administración transfronteriza de la Unión Haití Europea. Remercie l'Union Haití européenne pour le son da las rôle gracias a la Unión la Europea por promoción su des papel en la actuels promoción projets binationaux de los actuales en proyectos rapport avec binacionales l'environnement, le que commerce frontalier, están en el question de medio douane, la ambiente, sécurité. aduana, seguridad. Haití souhaite que l'Union Haití européenne desea que la accompagne Unión les deux Europea pays acompañe a los dos dans la recherche países commune en la búsqueda d'investissements común étrangers de directs inversiones pour des extranjeras projets directas binationaux para privés, proyectos binacionales créateurs de richesses et privados, d'emplois creadores de pour riqueza y toute de l'île. empleos para toda la isla. Haití renouvelle son Haití intérêt pour renueva que l'élargissement está des projets interesado frontaliers en extender financés los par l'Union proyectos européenne fronterizos qui financiados por la renforcent Unión l'entente Europea que et la refuerzan convivialité la entre les peuples. convivencia y la coexistencia entre ambos Haití pueblos. salue aussi Haití l'intérêt saluda récent de también l'Union el européenne interés reciente de la de la Unión promoción de la Europea cooperación por promover científica la binacional cooperación científica entre les binacional universités entre des las deux pays. universidades de ambos países. Haití Haití renouvelle son intérêt renueva su pour le interés développement por el d'un commerce desarrollo de un juste, comercio mieux justo, organisé mejor et organizado mieux équilibré y avec la más République equilibrado dominicaine con la República et salue Dominicana y la saluda signature récente la d'un firma protocole reciente d'accord de en un ce sens. protocolo de entendimiento en ese Haití sentido. valorise les projets Haití valoriza los proyectos frontaliers medioambientales actuels et veille à en la leur frontera y quiere que sean sostenibles Haití y duraderos. confirme Haití engagement confirma pour la su régularisation compromiso des travailleurs por la migrants regularización de los trabajadores dûment migrantes identifiés comme tels, debidamente la República identificados como tales en Ese la República proceso ha Dominicana. déjà Y ese proceso ya arrancó. Haití continue de privilégier Haití la sigue paix insulaire privilegiando la paz en la isla a través de un un proceso permanente de diálogo bilateral para solucionar los problemas entre Haití y la República Dominicana. J'aimerais, avant de finir, Me saluer gustaría, antes de terminar, l'effort saludar el esfuerzo des deux commissions de haut las niveau, dos comisiones de alto mises en nivel place par le président Medina et creadas por el presidente Medina y Por el por mí trabajo mismo colosal para qu'ils réussissent, por el trabajo qu'ils ont réussi jusqu'à date enorme
que han Ces realizado commissions se hasta réunissent ese día. régulièrement Esas comisiones et les résolutions tienen adoptées sont reuniones appliquées. regularmente y sus decisiones se Pour ça, je implementan. salue l'effort Por eso saludo ministro los Gustavo esfuerzos Montalvo, del du ministro Premier ministre Gustavo Lamotte, Montalvo y et del aussi primer des autres membres de ministro cette Laurent délégation. Lamotte y de los miembros de esas dos finir, delegaciones. Para terminar, J'ai reçu une invitation officielle du président tuve una invitación oficial del pour presidente Danilo visiter Medina officiellement la République para dominicaine. visitar oficialmente la Et República Je lui ai Dominicana fait une invitation y le lui hice aussi una à visiter invitación Haïti. oficial también Je para remercie la que él presse qui est visita présente, Haití. Agradezco a la qui nous prensa permettra que está presente à aquí bien y que nos éparpiller va a permitir Cette bonne nouvelle. difundir esas buenas noticias. Gracias.